Okay, Karuba, we're back with our second set and you're still with your Manong June. Together with John Mark, ito lang nga po kasam itang radio station tin Tire Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Apo talaga mo't nga namnamsak, iti ayat, iti programa tayo tatang bigat. Nga may paaya po katigiti iso amin nga inang. So once again, Happy Mother's Day kada kayo amin and kas makita yo adto apo iti may isang surat ayan wenno paulo iti sunata nga ingkamanen papugtuan kada kayo aglalo apo kadagiti inang ta isuda lang apo ti takarbengan nga mga baktata. So mother laeng nga balinga Somali and dito mo tapo ti sumarunong nga pa premyo. May isa apo nga unit nga Eureka Rice Cooker 1 liter courtesy of our beloved Mayor Honorable Jesus Diladaran of Local Government Unit of Ramon Isabela. Iso apo ti kinanchawak iti last week ko nag-mayor akamangtid ka mamuti pa premyo ka Mother's Day iti adda kami manen. Ito no Sunday kat apo awan iti duwa-duwa imulugan ni Attorney Joram David Beltran. Ay gayam, congratulations ka Attorney Joram David Beltran of LG Ramon for passing the recently concluded bar examination. Apo talaga nga naggasat kami nga adamanen may isa nga gayami pagayami apo nga nakapasa iti bar iso nga ay hanyo nga subsubukon iti 4 decade duwo nga iti mandat ha dati sumango kada kayo. Anyway, napanan ni John Mark and we have a visitor here from Cordones from sino dyan nga pagtatayan? Isto dyan nga pagtatay ka di? Madi mo nga makuwatahan ko pa yung mga interview di Darwar manarimanda nga papatang. Ayan. Anyway, kadagiti online itatapo manang Edna and Manong Elmer of Iwa Beach, Hawaii. Good afternoon to Isa Jane Olaya. Happy Mother's Day keng ka oreno bumpay iti nagyan data buksi mo. And to Kumare Mildred Soriano Andres, she's watching. Happy Mother's Day keng ka. To Marlene Acacio. Ayan. Seraphica, Happy Mother's Day keng ka. And all the rest of the people nga agbubuya ni Ading Cecil of for the Kiduwa Hong Kong chapter and the rest of the members and officers of FDD Hong Kong chapter. And of course to Abalayan Vicky Passion, Happy Mother's Day keng ka. She's also watching our Facebook Live. Sino pa kita aya? Si Kamang Balong timang maysa-maysa? Hindi pa nga na ikaw. So kan? Hindi pa nga na Hindi pa na i-share? Hindi pa. And ate bisita ti Terwar, isuda ti nga pagtatay? Ha? Diyan na nga pagtatay? Pati sa balin sa bali. Okay. Baka ada sa bali nga nga pagtatay. Okay. From Etchagin sa mo diyan na nga pagtatay? Well, Libertad. From Libertad Etchagin diyan na nga pagtatay iti may isang plancha. So si kayo di jay? Si kayo? Ay sa bali kano? Okay. Okay nga rod, kas naibagta tayo for 1 unit Eureka Rice Cooker apo courtesy of our beloved Mayor Jesus Ladaran. Isurat yun lang apo itinagan yung apo. Inang lang ha, mothers only apo di sumali itata with your name, age, address, ken numano ti anak yo. I-text yun lang apo dito 0915-071-3686 kan noan niya iti ammo yung paulo na dahito yung sonata. Awan pa iti paulo na nga adain surat min apo nga title na dito yan at dito yung envelope. Ayan nga no tumugma o agpada da apo dyan sura may sa kadiday pugtuyo ay ket si kayo ti makayaho dito may isang rice cooker pang may sa litro. Ayan dakkel sa 1 liter ko na sa dito ayan o ngor datin apo iti dadatlaga nga sonata gol katakitan taman dito yan apo dingken yung nga nalaing kaya napintas ti mensahe dito medyo makapaisem basi dito yan apo iti dadatlag sonata. Nandiyan na yung text line. Take about time. Ay masapul ko di masahis ka
makadumog jak makatalna dagita lights itipenta ko natay masahista sa nirugyan na apinisil pisil tisaka. One sim, one answer lang ako, ha? Inikat nagsapin kun tay masahista pinagrito-rito aginggat abaga inay ayam nagsamet tenday ten masahista tajak meten makatugaw ken makapagna kinat katawaan na daytoy masahista hasta kanugayam no agdadamo ka idikwan na iturog kun iti ut-ut na hindi makaputa awanan tay masahista ay nagawiden tay masahista mayat metrik na kon nakaginawa ay ngem apay awan karga ng tuy karpeta amuklatan ginundawayan na kay masahista ay awanen ay masahista awan met karganahan daytoy karpeta ay awanen ay masahista awan met karganahan daytoy karpeta talaga mo ang maragsakan na klaunay apo nga adan tinangabak iti may isang unit rice cooker courtesy of our Mayor Jesus de la Delano from Isabela. Nagalaing ubing bay kapanbanuagan na and 26 titawan na. Taga Purok Uno San Isidro, Santiago City. Talon ti anak na. Apo nagsapa nga nag-asawa. Nagragid. Nagragid. Nakatalong nga dagos. Anyway, apo, adotisimong bat. Naalam ta tayo na nabalong? Naalam mo, na-picture mo? Na-picture ko. Okay, nagado apo tisimong bat tatay pala ang apag balikas may iti sa nga masahista. Nagtudon iti mensahe nga masahista ti title ng tay kunakon aduti twist iti papapugtuan mi isong adati special special abo nga sarita nga prefix suffix na dito. So, once again, iti pa nagyama mi kaligid so amin na po nga naki-join, nag-text, ayan, nagataduta. Mga iba ka man titalo nga si Mali. Mylene Libunao, San Antonio, 2 daughters. Ano ko na? Hold upper ang masahista. Wow, dandanin. Sige. Yan, Daisy Santos, 25, sa Godekirino, 2 anak na. Gundaway ang masahista. Oy. Lani Joy de la Cruz, masahista nga. Manang Gundaya. Daway. Yan. Agripina Josue, masahista ka na. Aileen Rivera, masahista, Malimalaang. Manang Gundaway ang masahista, Fina Josue, Mayflower
May floor ka naman. Nalay nga masahista. Luis Bimindaliana. 5 anak na. Bukal yung norte, masahista. Title na. Kuna na. Mali. Okay nga Rod, karubalo katamin na po, iti nakaisuratan, na ikamaldita na iti tatatlag nga sunata itatang talaga mo nga carefully, inyaramidam iti title na, ito yun na po, as you can see on the screen, duwat in kabil nga paulo na tapno no sinuman ti mabaling nga makapugto, isunti mga abak. So the first title balong, ano ko na? Manibrong, masahista, when no... Adi may isang mabaling nga answer matlangkat, masahista, Aman Librong. Ayan, so we have a winner. Ibasa mo. Isa aja yan, ni 26 taon na, taga Old Purok 1, San Isidro, Santiago City. Talalo ti anak na, masahista Aman Librong ti answer na. Congratulations to! Okay, alauna, 21, tatay simong ba? Talaga nga nasapa mata. Congratulations to Mary Jane Bayawa. Ako, talaga nagsakit ilapag ko, tapos nangibagam nagpiksa. Okay, abo dataket may kadwa pa lang nga paset at dapat iti may sapay nga sonata apo nga papugtome at ito yung na po 1 unit stand fan mo itatati ipapremyo may damdama into the last hour. So nga lalengin nyo apo and syempre tuned in kay latay ti programa mi dito ay 97.7 tapno baka no si kayon iti mga ba kaya nga ro dagiti pa'y dadu mga mensahes balong bumasa ka. Natin na dyan, Team Messenger. Kuna na, Bok Pabatiman watching from Toronto. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Thanks from my batchmate Mark Jan Navarro. And, sino dito eh? Yung Sara Ancheta, kamusta ating paigrit man ti Happy Mother's Day kini mother ko, Leonora Flores. Wow, kini Nina. mother-in-law, Nenita Ancheta. Ken kastamot dagiti Siksik kana Mami ti budget office ti LG Ramon. Salamat and more power from Sarah Jane Flores Anchieta. As requested earlier, kunada kita kanong mga ganti sonata na Paul 1, dito din na mawan nagbasulak. Ayan, dadikat may paapo kadagiti so amin nga nag-sponsor para iti Brigada Eskwela nga sagot kita kayo ti FDD ken dagiti stakeholders na. Siyempre, first on the list dagiti members apo and officers of 4 Decade Hong Kong chapter idadolwa na po ni ading Angie and Junjun Linian nga DJ Hong Kong itata. Ken siyempre dagiti familia apo iti Kabal family nga DJ Mata Hilo Hawaii headed by Manang Eliza Yadao Kabal and Daniel nilakay na Daniel Kabal and of course ni Kabsat Kathy and Kabsat Ronald Salvador of Hilo Hawaii. Of course, ken ni Josephine Cabal, ni Manang Josephine Cabal of Hilo Hawaii Matlaeng. And of course, dagiti pa inaruwat ni Apo nga instrumento nga kaduami Apo nga nangibunbunong. Of course, ni kaanakan Gerald de la Cruz. And ni Kabsat Charity Lianes, ken ni Mel Uncle Mel Silverio, ni Ate Ayala Banadero. Of course, ni bagag ko nga Juvie Pastor Seriales. Nga rod, para kata kayo may dito ay nga sonata nga mahagol ka tagbirok naman sa ba. Dati latan, okay, as requested earlier, para kata kayo amin apo. Daden na awan nagbasulak kainaramid kumet amin pagragsakan ngemaniyat insubad mo sinaktamlaeng to'y pusok di mo inilala naputnong nga ayat ko karin kaniya inka tinalikodan martir apusok na ikalang anya pa'y ti serserbina nasamit alangen-langen ta awan amok anak kabasulak ken ka Di tadanaw awan nagbasula
Tay naramid kumet amin pagragsakan Ngimanyat insubad mo sinagtamlaeng tuy puso di mo inilalaan na pudno nga ayat ko Karim kaniya ingka tinalikodan martir a puso na ikalang anya pa iti serserbina nasamit alangen-langen ta awan amok anak kapasulaken ka Dita awan nagbasula Tain pa ay ko amin Akabaela Dita den na awan nagbasula Sikat ng perdi, ng waswas, ken ni aya ng keltay kadagiti arapaan. Happy Mother's Day to my mother, Virginia Fernandez, Junicia ng Ricarte Norte, at sa mga kapatid ko na sina Ami, Merly, Mayang at Amin, at sa pamangkin kong Miera. Thanks, greeting from Annabella at Request Kuyay Balasang Ed Halsema. Wow, and happy Mother's Day to Manang Larina, Eunice, Alma of Canada, and Noraline Melody and Imelda of Hong Kong, kini Helen Grace at Manang Sally of Canada. Also, greetings coming from Ninang Avelina Flores Bartolome. So, happy Mother's Day mat king kaninang. And kung ano pa, please don't food. Ay, okay. Napi may isa. Simbong bat sa data. Simbong bat. Okay, so that's it. Tuloy tati ko mansion balong. Dita den na awan nagbasulak ta inaramid kumet amin pagragsakan ngemaniyat insubad mo sinaktamlaeng tuy pusok di mo inilala na pudno nga ayat ko Karim kaniyat ingka tinalikudan martir a pusok na ikalang anya pa iti serserbina apet akinitanag nakiktuk ka manan awan amok anak ka basulaken ka ditaden na awan nagbasula taim pa ay ko amin akabaelak ditaden na awan nagbasulat sikat ng perdi ng waswas kaniyayat ng kaltay kadagi